Halo teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus di sini teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna kuning nih. Tuweweng, tuweweng. Ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon kuning. Wow, ada bola sepak berhadiah warna biru nih. Ayo kita buka teman-teman. Hadiahnya apa ya? Wow, ada balon emoji warna-warni nih. Ada warna hijau, ungu, dan warna pink nih teman-teman. Kita dapat 3 balon warna-warni emoji. Wow, ada kuda putih juga nih teman-teman. Wow, kita dapat kuda putih. Wow, ada kuda nil juga di sini teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wow, ada keju. Wow. Wah, ternyata ada tikusnya di dalam keju. Wow, ada tikus putih nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada mobil Pertamina nih teman-teman. Wow, kita dapat mobil Pertamina warna merah dan putih. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ondel-ondelnya kepalanya copot nih. Ayo kita pasang dulu teman-teman. Kita pasang di sebelah sini ya teman-teman. Wow, tuh kan ondel-ondel kita jadi bagus lagi nih. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna biru nih. Tuweweng, tuweweng, tuweweng. Meletus balon biru. Wow, ada bola emoji warna kuning. Matanya berkaca-kaca. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada bola sepak warna oranye nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada bola sepak lagi nih warna putih teman-teman. Wow, ada hewan juga nih. Kita dapat badak bercula 1. Wow, terus kita dapat macan oranye. Wow, ada motor balap juga nih warna merah. Mantul-mantul. Wow, kita dapat empuk ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan. Kita cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus warna pink nih. Tuweng, tuweng, meletus balon pink. Wow, kita dapat bola sepak berhadiah lagi warna biru nih. Wow, isinya apa ya? Uang koin nih teman-teman. Wow, kita dapat uang koin 1000 dan 500. Jadi 1500 nih. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat zebra warna hitam putih belang-belang. Wow, ada domba juga nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada bola emoji mata luf-luf. Wow. Wow, ada capit buaya. Yuk kita mainkan teman-teman. Capit buaya hijaunya. Wow, aku digigit sama capit buaya hijau nih. Wow, mantul-mantul. Ini ada mobil warna oranye nih. Wow, kita kumpulkan mobilnya. Wow, empuk ondel-ondel muka putih pakai
pakai baju warna biru nih. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih. Ada balon warna oranye. Tuweweng, tuweweng, meletus balon oranye. Wow, ada telur berhadiah warna kuning nih. Wow, isinya permen viral mata hijau. Wow, kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat beruang putih juga nih teman-teman. Wow, ada bus Tayo warna kuning nih. Sila nih, hei Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Dan ada bus Tayo warna hijau nih. The wheels on the bus go round and round. Wow, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink nih. Kita lanjut yuk teman-teman ke sebelah sini teman-teman. Masih ada nggak ya? Wow, masih ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, ada balon warna merah nih. Tuweng, tuweng, meletus balon merah. Wow, ada rusanya teman-teman. Wow, rusanya ada rodanya. Wow, ayo kita kumpulkan. Wah, ada anak ayam nih teman-teman. Wow, ada gajah juga. Badannya besar dan belalainya panjang. Wow, kita dapat bola warna-warni nih. Ada warna pink, warna biru, dan warna merah teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan. Kita dapat abang ondel-ondel. Muka merah pakai baju warna biru nih. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita cari lagi yuk. Masih ada nggak ya? Wow, sepertinya sudah habis teman-teman. Teman-teman, ini hasil dapatan aku hari ini. Wow, banyak banget ya ondel-ondelnya nih teman-teman. Wow, ada motor balap juga, capit buaya, dan hewan-hewan teman-teman. Wow, mantul-mantul teman-teman. Sekian dulu ya video hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, semoga sehat selalu.